Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Nampak tak kereta apa ni? Saya duduk dekat bawah Mercedes W212 E250 tahun 2015. Okay. So, owner datang daripada Johor baru. Bekerja dekat Singapura. So, kereta ni owner cakap bawa memang tak stable, rasa berbuai dan selalu sagat perut. Bukan perut saya, perut kereta. Okay. So, bila kereta ni sampai, saya terus test dan betul, memang rasa tu memang ada. Jadi saya terus masuk dekat tester mesin. Depan kiri 24, depan kanan 28, belakang kiri 22 dan belakang kanan 25. So bacaannya di atas 20. Sebab itulah kereta ni floating dia tu lain macam. Jadi dengan keadaan macam tu, kami terus masuk dekat hoist, buka absorber dengan bacaan macam tu. Kami minta forming kami tekan. So you guys boleh nampak, memang lembik, memang lembut dan stop bump semua dah pecah, dah masuk dalam absorber. Jadi selepas je siap absorber ni, sebelum kami buat pemasangan, kami minta foreman kami tekan dulu. So dekat sini barulah foreman kami tahu langit itu tinggi ke rendah. Memang keras, memang tak boleh tekan. Jadi bolehlah tekan sikit, tapi tak adalah macam sebelum. Selepas siap pemasangan, kami dah test, dah tekan semua. Saya ambil kereta ni dan saya pergi test. So masa saya test tu, saya dapat rasakan kepadatan kemampapan absorber ni. Tetapi belum lagi confirm. So kita masuk dekat tester mesin semula. Dekat sini saya dapat buktikan depan kiri 15, depan kanan 18, belakang kiri 12, belakang kanan 13. So bacaannya di bawah 20, barulah kereta tu stable. So itu aja cerita untuk Mercedes W212 E250 kami Ampang KL. Owner datang daripada JVY Johor Bahru, okey. So bagi guys kat luar sana yang menggunakan W212, ada masalah berbuai, ada masalah bunyi, senang saja. Kita settlekan juga, kena masuk dekat link bio saya. So insyaAllah kita akan settlekan masalah absorber you guys. So semoga usaha you guys dipermudahkan dan dimurahkan rezeki. Dan yang paling penting guys, kekalkan original absorber tu. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.